Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri Constituency ke parlo umsuai Lalung ME School Pathuak Lamalong Arkwai Chikloni Phaisir Keberni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Ronghang arideng pen phli School kangpu pon Labang Somai along Balakhongor Vidya Niketan School along SMCEM Professor Imlan Lunghui ahin pen chapatri piponsi Amri Constituency umsuai Lalung ME School Pathuak Lamalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Ronghang arideng pen phli loke charlia sahem ingpupon Bangso mai long alhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Ronghang lapen alhi man ping pen kachitong dun besistha buzar barua Setria Pracharak Assam Sarangapani Sharma DC West Karbi Anglong atum pen ke chenglok MLA EMs MSC satum chitong dun 20 Bangso kangpu pon ajai megalong katu kawi phli school sahem kimi ingpupon Lason se Balakhongor Vidya Niketan umswai Sankardev Vidya Niketan Khayabad Sankardev Sisu Niketan Bormarjong Lapenke Sankardev Sisu Niketan Borthal Mayalong alhi sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Ronghang arideng pen jumisen alamthi radaphan than dekangsi misen pen mai pichun pon Rasta keitaman lage boli koise aro field development aro boundary work aro logote amar ya computer room bilak lage ei gote khini moi eta bosor bitot Karbi Anglong Autonomous Council amar SOPD budgetor dijote ei gote khini moi aji ei asuni bilagor monai di moi aji go sumona koriছে aro beleg asuni no ya ei saita asuni ya budon koribo kane Chinthong pen Himari Rongphar Karbi Anglong Live